Menta perlok nawara HP ke kubur. Sep A ke spa Amerika ar billion US dollar haki sausngi. Rem ke Amerika ya katama, lani pensep A ya kepisah. Tong ini skap. Ke jingdunong ke bekrau jung ke Amerika hakatama persya ya ke Iran. La bandai ke jingshongdor jung kitir tama. Hapo ki sausngi jung ke tama Iran. Dunong ke Amerika ar billion US dollar na ke jingshongdor kitir tama. Ketir tama ka bekrau tam na katai ka ar billion US dollar baka Amerika ka dunong kadai ka AN/FPS 132 early warning radar system yathu ka Anadolu agency lengba ka TRT world kanega system ka don ha Al Udeid air base jong ka Amerika ha Qatar bat ka shongdor way billion US dollar pensisha ka Qatar baka ni ka radar system kasya bom penjat ha kawi ka missile strike jong ka Iran haka arpu praterik Februari. Kadon kam bankan mau bah. Ka Israel ber ka Amerika ki launch ya ka joint operation Persya ya ke Iran haka arpu praterik Februari. Haka tiga arpu praterik Februari. Supreme leader Ayatollah Khamenei ke Iran uyap haka joint strike jong ka Israel ber Amerika. Do ka Amerika ya ki F-15S hakuwit tong ini ngap. Haka artrik March. Do ka Amerika lightly ki jet F-15E haka jing baklaya set parlok bat ka Kuwait. Baron rungut ki kru member kilajim tang baban bujli ya ketigi jet kalak ban kot syaka arspa prapu ar million US dollar ong ka TRT world ka Iran per ka kamba ngidai mangi besiat iki jet ka Amerika ka kwa ban buri ya jingsya bat keno ya ka Kuwait kane ke jingsia ka pan i baka dei ka seningkong bahap ki aircraft ka Amerika nadu basdang katma Persya ya ka Iran ki ballistic missile habarin tong ini ngap hapdeng ke jingher tama penshitam kelyang haka arpu praterik Februari bom ke Iran ye ke Fifth Fleet Headquarter jong ke US Navy habarian jot artili ki satellite communication terminals bat katu ke ni ki building he ke jingjot tang kitigi artili ki satcom terminals ke shongdor kumba arku million ong ke report ke Iran ke Kamru bagi yo penjot je ke radar THAAD system ke Amerika ha United Arab Emirates ki Turki satellite ki pen i ya ka direct hit sya ketiga radar ka Bashongdor sanspa million US dollar syak bom ki jaka spy Amerika tong ini snap nado ka arpu praterik Februari ka Iran kalayo ban target kumba nyeuteli ki jaka spy Amerika saudong ke Middle East ki target kentup ya ki jaka spy ha Bahrain ha Kuwait ha Erbil ha Iraq ha United Arab Emirates bat ha Al Udeid ha Qatar Kidur satellite na Ali Al-Salam Airbase ha Kuwait pen-i baklem ke building hadin ki strike ke Iran. Kakam Arif Jan ha Kuwait kedai ke primary site hakabat rungut ki spy Amerika kiyam. Layu i ya ketedem bat ke ding baklang ke bami na Jebel Airport ha Dubai kabadai ke US Navy Port. Om dei tang ya ki jaka spy Amerika Henry target ru ke Iran ya ki diplomatic mission saudong ke Middle East. Ke US Embassy ha Riyadh kanong ba jong Saudi Arabia kasya bom ha artili ki drone julor kitir-kitar kedaw ka report baka CIA station hapo ketika kompong kumju kala syahid ke US Embassy ha Kuwait kasya strike daki missile pada ki drone Hubli Shibun story tala London Network